Bismillahir Rahmanir Rahim. Darsu sappoy e jeenaɓe on e nder deftere Hisnul Muslim yo Allah hawne sawaba. Hiɗen fewndi e nder du'aaji udditirɗo julde nden. Du'aul istiftahi, du'aaji uddutugol julde nden. En jangi darsu goto ɓaawo ɗo. Ɗum ko Allahumma ba'idi on. Joni ko darsu ɗimmo o woni ɗen jangude ɗo. Oɗo darsu noon ko raɓɓude ɗo hay o juuta moƴƴa. E hinom si tawi neɗɗo on habbiri ka julde ado o jangugol Fatiha o wi'ay wonde go subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. E nder du'aaji fi udditirɗum julde nden fof ko o ɗo ɓuri raɓɓude. Ko ɗum waɗi menen wakkiliɓe ɓen mi ala wiide menen jaasuɓe ɓen fof ko oɗo men suɓoto. Ko ɓuri labbede e nder du'aaji watte ɗin fof ko o fuɗɗoraɗo ɗa allahumma ba'idi on. E hino oɗo raɓɓude ɗo hay o metta hunjagol ta feƴƴiɗo nde a hunjaki musidɗo julɗo. Subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Hay o satta subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. darti kisan ɗum ɗo e ngala yewde ha motoɗe nga dartade ɓayna sino juuti ɗum ɗo ɓuri raɓɓude nayi. Subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wala ilaha ghayruk. Oɗo du'a ko egga e muɗum ko Abu Sa'id al-Khudri ha hewtinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wondude kadi no ƴetta kadi e nene Aisha yo welayi Allah woni e maɓɓe. Donc haray amma firo kañum du'a on ko subhanaka senade wodanima Allah mi laɓɓinima e kala ko fodda e mu'um. Haray ko a woɗɗitiɗo ko a laaɓuɗo e kala ko a seniɗo e kala ko wiyete ɗustale few woni allahumma ya an Allah wa bihamdika miɗa yettama sabu hiɗa waɗi piiji ko yettirte miɗa yettama an Allah. Subhanaka senade wodanima allahumma ya an Allah wa bihamdika miɗa yettama an Allah yettiniɗo wa tabaraka moƴƴire ma nden heewi ismuka indema pelletti barki moƴƴere no heɓata sabu jantagol indema wa ta'ala towi mawni jadduka manguram mangal wala ilaha ala reweteɗo e gonga ghayruka ko woruma an Allah to ɗon. Naam subhanaka allahumma senade wodanima ya an Allah wa bihamdika miɗa yettama yo Allah wa tabaraka moƴƴere heewi ismuka indema bima anana Muhammad bin Abdul Wahhab no ɓe firani en noon ka matni din ko wa albarakatu tunalu bi dikrika barki no heɓora sabu jantagol indema pellettile Allah mawni o towi barki ko wiyete barki ko ɗuuɗugol moƴƴere e yaadugol mu'um. No wi'e kadi towi mawni ɗuuɗi moƴƴereji ka Allah ɗin subhanahu wa ta'ala kammu e ka leydi pelletti ala hay e hunde e moƴƴere wonde kammu e ka leydi si wona ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Kala ko woni e mon immorde e moƴƴere ko immorde Allah. Reftis tawi lorra heɓi on ko faade ka Allah wonde ko ƴoñoto ɗon. Subhanaka allahumma senade wodanima ya an Allah wa bihamdika miɗa yettama an Allah sabu eɗa yettini wa tabaraka asmuka moƴƴere heewi e indema wa ta'ala jadduka mawni manguramma ko Allah woni mawnuɗo wala ilaha ala reweteɗo e gonga ghayruka ko hina am. Wona yewtirɗen nayo musidɗo julɗo wonde go waɗa o du'a ɓaawo ɗo Allah ma ba'idi on wonde go waɗa o ɗo du'a subhanaka allahumma on yo Allah hawne sahaba ɗum ɗo ala ko juutinen ɗo. Naam.